Welcome back. BJP MLA Vishnu Wagh has strongly opposed Lusophonia Games to be held in Goa. He categorically said that Goa is not a part of Portugal anymore, nor do we converse in Portuguese. He said whatsoever stand the government might take on the tournament, he will strongly oppose it. He was speaking at the book release function of My Life in Exile, a book based on the life of Papu Shirodkar, the first Speaker of Goa Assembly. गोवा हा जर भारताचा भाग असेल तर मग भारत हे पोर्तुगीज भाषिक राष्ट्र आहे का? आणि भारतही जर राष्ट्र नसेल तर कुठल्या आधारावरती गोवा लुझोफोनिया गेम्स आयोजन करतोय आणि कुठल्या आधारावर भारताचा संघ यामध्ये सहभागी होणार या प्रश्नाचं उत्तर आम्हाला अजून मिळालेलं नाही. काही वर्षापूर्वी 2-3 वर्षापूर्वी आमचे दिगंबर कामत तिकडे गेले. त्यांना आमच्या कोकणी भाषेत आम्ही सांगतो त्याप्रमाणे पोर्तुगीजांनी बरी करून फुला मागणी त्यांचं हृदय परिवर्तन झालं आणि गोवा लुझोफोनिया गेम्सचं आयोजन करणार अशी घोषणा त्यांनी देऊन टाकली. आत्ताच्या सरकारची नेमकी भूमिका काय ती मला माहित नाही, पण माझी भूमिका ठाम आहे. या गेम्सचं आयोजन गोव्यामध्ये करायला माझा सक्त विरोध असणार आहे. ज्यांचं असेल त्यांनी सोबत यावं आणि खऱ्या दिलाने त्यांना सांगावं की या गेमचं आयोजन आम्ही होऊ देणार नाही. कशाला करायचं, कशासाठी करायचं? मला आठवण येते की आम्ही लहान होतो, शाळेमध्ये शिकत होतो. पापू शिरोडकर एक आगळेवेगळे महान बुद्धिमान असे व्यक्तिमत्व. ते नामांकित विचारवंत आणि थोर स्वातंत्र्य सेनानी सुद्धा. माय लाईफ इन एक्झाईल म्हणजेच माझा विजनवास हे त्यांचे अपूर्ण चरित्र आहे. त्यात त्यांनी आपल्या गोव्यातील व अंगोल्यामधील कारावासाच्या व्यथा व्यक्त केलेल्या आहेत. Reporter Surendra Madkekar for Prudent. Vasco MLA Carlos Almeida called a joint meeting of all the mining stakeholders in Murgaon area. These stakeholders are at large affected by ban on mining in the state. Carlos has asked the stakeholders to give a detailed report on all the losses incurred. They are demanding a package from the state government to compensate for all the losses. They will meet the CM next week. All the barge owners, stakeholders, stewards, hoteliers, launch owners, MPT workers, mine samplers and many more were present for a joint meeting with Carlos Almeida and Chairman of Law Commission Advocate Narendra Savaikar. The situation is going very bad and people have been coming to me, people from different trades, people from doing different activities in the port have been coming to me. So then in view of that I said that we will jointly go to the government with our grievances. आता आमचितला की next week we will give a joint memorandum to CM and then we will decide a future course of action. Narendra Savaikar said that a common understanding of all the mining dependent people is necessary. याचो डेफिनेटली एक फायदो असो जातलो की मिटींग ऑफ माइंड्स एका अर्थान सगळे लोक एकठांय आयले आणि ह्या इशू कडेन सगळ्यांनी एकठांय येवन पळोवपाचें आनी तातूंतल्यान प्रश्न सुटावो करपा खातीर प्रयत्न कसो करूं येता ह्याचो अभ्यास खरें म्हणजे ह्या निमतान करचो. आनी गव्हर्मेंटाकूय सोल्युशन काडटा आसतना सगळ्यांचेच कोऑपरेशन जाय आनी तें कोऑपरेशन हातूंतल्यान म्हाका दिसता अशा तरेच्या एक्सरसायजान डेफिनेटली जातलें मेळटलें अशें हांव अपेक्षा व्यक्त करतां. Reporter Surendra Madkekar for Prudent. Nuva MLA Mickey Pacheco has alleged police officials of framing him in the Lotuli murder case. He said that the landlord is involved in Louis Baptist murder case. He also alleged that police investigation is improper. आणि एक मारपाक एकलो ना, या मारपाक आनीकूय मनीस आसतले आनी तूं लँडलॉर्ड भितर आहा. आमी हे मॉब मिकीन ब्लेड केला, तितून मिकीकूय भितर घालपाक एक तरीकान पुलिसान प्लॅनिंग केलो. आयज ते ऑफिसर लिव्हन आसो खूंय आसो पण ते ऑफिसर ह्या पोस्टार आहा ते लिव्हन घालून काय ना तरी आसता मॉनिटर करता. वॉट आय ब्रॉट बिफोर द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो. I informed the chief minister. I'm not happy how this case, the murder case, been investigated. त्या पासत ह्या मर्डरान भितर आहा हो दिनेश मोटा आनी आयज तो फॅक्ट फ्रीली भोंवता आनी लोक आयज हेजिटेट जाता कित्याक ह्या मनशान दिनेश मोटान लोकांक तिका जायतान धमकी दिलो आहा. It's time now for another short break news from sports. When we come back, stay tuned.